Well, Glomalab, Capella, Pinecomb, Shawloman, kada we met nagawain kaksikin got ke. Si Baker na siya sky sigan taga ako na nage, kunokon nage Wednesday, Shamton Mulakos. Tan wana pel nagawangan ispel na inaudla. May cleanse up, we always ke Kosa Online Ministry, we show Lars in fact. God bless you, Shawloman and Kumashwan. Kada we met na kayo, wala pel na kayo in akas makinyagat kay siya. Kapwin ministry laws ko sa online ministry siya pa molelosla. Naro interest kan fingom kan musik polon kapa siya ma kumakalam niya mo elaf loko pakat nta sano ingin na finko inchi pak pangan ako lang nakita ka lang lain pange me kapa siya ma ro kataka wimet na ko okshay ko sa online ministry kapa siya pangan ako lang nakita ka lang lain nakadin ako lang nagyapay na kan molelosla Efo, man nga nash mi siya me kardan of Eden, kat inherit the sinful nature. Kishben disobedience al Adam and Eve. Elal siya ko, saro kat patatyang nagemasin. Naro, may broilash, impel na kayo, kusahan ng mystery, we bagakat nga siya, matlash na gawa kusahin, siya na pulaw ka, ako lang nagita ka lang ngayon. Nakatila alta ka metari. Isusta Bethlehem. El rela kuno kon lal sacrifice. In rela in kenek molds ko makadinta kam tasano. Siya tesulung nga sapta ko fosingal tolun nga singalal ko. We siya kon sapta singal me ko fos lamngaw nga lamngala ko. We gospel lal son singala ko fos siya na gatolu pa ushe oya siya may nakadina ko lang. Men ela foloko. El da metari rela makunel rela salvation. Napaka datong ni maui nakflatya. Da vingot som na maui hakflatya katin ali masima takasing kada miss the point. Why naka champram kin ikaya la talik na din ka the Israelites talden ali suffering Messiah siya. Suffering Messiah siya champram kin yakya me Aisha lam ngaltol. Jesus het fat na siya lo siya tagay molelosla nga lalos man nga nash nagaywa dagero ni Israelites taga nake me Gentiles nga nash kaywa na siya our spirit ni be born again wala chon son tolu pastalal son sapta tolu fostolu na kin me ko shakalan isuste ke ngan man kat pa molelosla siya katin ako lang nakitagalan lang Lata ko, tako siya nga lahat tana po kanyo nga, wala siya tes kung nakalam niya. Matlalal fung na kayo, minsa ka mo, da utak kya. Naka champram kun, mga ke, me, study of end times. Utak kya, me sikyak tako, 7 years of tribulation. Tukun 7 years of tribulation, second coming. Siya tako, wala Jesus ka second coming, nagawa mo utak kya ke rapture. Tako yang ilata ka establish me. Tukun second come ila establish 1,000 year of millennium kingdom sila niya. Agadalyo sukak sikin gat ke pelchi si bauta ka na siya katin taka ako la long shamton mulakos. Means of salvation ma David balakin el rela shamson ko in kakshakan. Si bepangon mat nagawa buyalin kakshakan God. Na at the same time instruct. Sang instruction elosin fear the Lord. Mangan ka dito kakatiga ito. Inusod na may kaksak lasing movement na kayo siya kapelising eh. Kat na pa kat nilakya pa siya matiging tres kalilikian na ako lang nakita ka lang lain. Na lain na kayo ay nagatinta kakyas makinyagat kasi. Katina ako lang. Pangay ko sa online ministry lawosa. Malan God. Genesis na Revelation. Akadina na kasalan mat na kayo. Yok na broy lawas. Arkibel singa namnas katwedok ta sum broy kaksagin God.
Toko yang tigin tres ka lada ka usia unsu ko insan cash tap tafela prayer. Toko yang tigun unsu ko lada ka usia mai kek na sil ke context historical na ke literary context ke sham. Nga fata ka usia shrik akos mai ta ka kali. Pangai fin sak la mchinge ya. Kadin wi ko bus. Na masi lu mai nta kek na sil ke week na phone chinge. Sign la Ezekiel kas Ezekiel sign mai ta ke me Ezekiel sapta tolu fos singal na ke singal sie we Ezekiel sapta longola kurs fos singal me kurs ne ke longola kurs som na ke fos longolit kurs pangan mo read ke week na phone singe me lut tut Sunday school si ko na ke alu ni tawian evinar connection na ke sham su kung maningin na in the background el nam tek na ikas mang fire ke man fin sa ko pa in Fred shet te kat kalem na pa ke machine at ka na Liki pe in kalem betigi kat sum Sunday school las ke shen so kat fat mang in the phone na yok si pen na ke wakadin met na ke wala ko try na ko na ke flop one lem agat fat ma sha yang ngain aspect ke pro losa kat ta ko tigin trish ka la kalem me te point mongos kung pang kaslan kat pa karnin kat ke moching na met contract na sang kun forshek ke speed lan fella sing wang in ben america met nge mugugu ke money badal loss la ke artificial intelligence met chat na ilya ke kat sidia ki tari ke ngan man ka na with that being said kat song broil na usela tigin nan chonan sam lalo nas kat broil ke pelching oh papa tamasha sing kasao kat mo si fan na las siya fall na nakadini pas na sing pel na kay wake mo sing en kakshakan al ke wala na lalin pel na kayo katsu malla papa ke umsipe usipel si lan matlong ko siya may na kayo ma kapas na kaya language si kumusi na siya inta kay na ko lang long siyam tong mulakos in kapas si pen na kaya week na phone siya na kaya Ezekiel sapta tolu Ezekiel sapta long mulakos kas mo long mo wang na paya mapaya siya na susnik reflection argadalya kaksikin ko fakulo malla katakain acknowledge fakat ke fak ko lalal fungi Lars-la wang kat wan ako kung papa kung kat si fan na Lars kat mo sila le prem ay siksika katlan fela man na kay washin niyo man na kay wa inka sa fela kung kay nenek in poem wang kat kain wan ako wangan mwet, wangan akwak, wangan makan taga mitigi kom, taga tukum. Kom infinite. Kom tina limited. O kat flat na kanal shu kaksakin kom ke pakatin yoklom na shishkai siya kom sipe. Siya kan na pwede nga din taga. Ne kat siya kosten na kaya akwak wala ng lom, kat foto to lang pel na kaya kaya siya pakatin yoklom na shish. Kung shitpen na uskat me kung shitpen na akes makinyekot. Why na kapun ministry si mami kes na sila tigin tres ka rin katina ko lang nagaya folok. Folok lang when the tomb Jesus Christ. Na oya si fan na wana Jesus matlang wala kalamin na si Nicodemus. Nane ka na siya isuste ka nganan ka dahil di ka iyak na kitoko silent ka. With that, nak manas papa. Ali kesta na siya sky siya ke pelching call to worship siya may daga ke line ka for siya na gatolu ke siyang tumulakos. Katina leta la me kalmen worship siya. Ka true baba. Kat ena na kadinalo. When na son saptakos fos mongulakos at kalimye. The only way we can worship God is in spirit. When God ngon si pang.
Pangay finsak, pangay pang in kapasya, kadinakol na. When fortune land man may ko siya. Kalam lalos for. When matlal fing na kayo, ngon God in the nam, shislan God. Signify burning sensation si may nandaga, kat kalam lan fellowship. Kadin na napay, kadin ito message, kadin molkin message, kadin pa message ko, na sin fellow lost siya. When mwet saplom in the Old Testament, katalya sukak sigun kom lagat fototo lagat mat kulug o makinggan as an instrument. In fact, kumya. Kadin na nakadinwan ng David in pangon mat nagawa nagkakaksya. O katflet na true malap kaksakin kom. Lala kadin di salvation means si matagage. Siyam tol mula ko kadin di parallel na kaya Shaksin, Golgotha, Mount Moriah, Jesus Christ, El Misia, Molikuthtlac. Siya molelosla na sinfella na kayo. Katalya sukak sikin kong bapa, kadis pepelen, alefak sui lalaplas. Kaya bako tayong galang-galang kong supurikat, kong source lang siya ulas. Kulang malap kaya siya ulas, talit natas. Kulang malap kaya mol in mano kalas kay siya. May mangunas, nike finance, nike oyen pel, ka oyen na kay walas. Pangayado na pa'y wana rom saptas nga luo fa siya kadin kisya ka nang nakfon naman nagawa mo siya na siya. Na euro. Kadin stewardy in sangakyo kaya toko siya loan fin felching. Naragat pang felching na manas papa. Itikat kadin karangin malong. Matag kaya molelosla. Ta molelosla in second yakta na kaya or malong makain. Pangay finsak, pangay nganom, pangay tisarlong. Itikat. Katalya sukak siya kingompe. Kaya wala na may taka. Katli na kaya mwet kolas. Dahil kaya siyaw las. Siyaw sirik siyaw lalap. Kat kulaw malap kaya mwet kolas kaya siyaw. Kat kulaw malap kaya tilik sirik. Natas lik mukul fort. Mutayin. Napnas. Titikat. Takan kol. Talik natas nga nakaiwa. Nagkakas mo long. Katinako na nagka-follow. Kat kulaw malap kaya mwet kolas kaya local. State, national government laws. Kat proy kaya siyaw lalos. Lalos in tupa na ka. Kaya suwoswos magay na. Kaya karingan matlas ko siya. In one in kanikin rap ka. In one kanikin saladlel mayata ka. Fungolos na kaya leaders ka. Lead. May call lalos. Yok tigin na kayo. Wakati proy pa kaya leaders slash kaya church, the body of Christ. Finan ko siya Ponpekuan, Hawaii, all across USA. And na kayo mwet ko siya lasaswe. Kat proy ke mwet sobolas. Kat proy pa ke siyaw lalos. Kat proy ke matalal na kayo ko siya. Tapensing ka din persevere, ka din remain as Christian, ka din proclaim gospel ka pweng mo. Mataga kaya wan na itong Jesus Christ. Element ako sa mataga kaya gospel siya nga kaya crucifixion. Itikat ka din ale kaya alam na pa pechain. Pero na kaya kaya molelosla kung rala ultimate sacrifice siya nga ilchup-chup ya kauya. So na kaya auto di definitely to. Kaya ale kaya alam na pa kaya. Elmi siya, ilpakpaki. Wangan makan sukya kalomen molyak kala naktolu siya suwoswos ya kanaus la misia kanaus la makluk na kayo silpe akas makinya ka ke gospel naktolu foslong dia man na kayo wakan naknas na kaya men kumdakan Molikuthtlac la oya fagata rain molas kum na naknas na kaya tar
pang John 3:16 pang common Christian magum lang si fela na kayo tasak taib si mga kaya malalap na manas kading kalam kela elect the som na kaya saving Christian makain kung promise that whoever believe shall not perish but have eternal life. Kapag kadalda kaksigin kong diyan, okay. Nas we got katin worship, sacrifice, manakawa in kaksigin kong. Kadin de halala o kadin de kaya lalal fungi makadli kaya papataman lalal fungi prem. Kaya Luciel kaya siya ben saplum na siya Luciel lakay siya. Siya na siya nang lu in kasya kanal. Lala kadin li call to worship siya matevid lak kalam ngeta na kasya siya pa na kadin rake molelosla. When Jesus Christ ultimate sacrifice elorela finchak. Lala in siya na gay wine kaksakin ko. Usiya mapayalong kapel siya na manas long proilash. Usiya suwoswos long. Usiya payang mo in the presence and leadership of God the Holy Spirit. Tagadinis mo kapel siya and kaksakin ko kaya ngon apay. But pray kay na Jesus siya metlang wash. Amen. Amen.
Lokaksin kat kimulas kewa. Kostip sila tagalal tamlalipan, nustilipan ke ikesla uwalal, hindi ka awi na naklasya na ke masi makatash kenge. Nakusya online ministry lo wasa, nakakadin kain takani prayle. Anak kostip sila ke praylala. We can never outpray our Lord. Napaya na ngara, katemta na sano na ke yesa siya kadin taka ara prayer meeting lasya. But matayawet na farkilusian mulas, kustip sila lang unsa kuha, tamalipan. David orela atalanan met welsi. So, tatmen gyalot lala. En silin da buengan cat, panganen sima, kola jivenal the galway mea. Mawla in danger at kangamal beson, lesson na ye. Ang alal fungi siwasta metaka, jam kun, nag-context na gawin sa kumakat, usi ka din dipsilangan. Matwer, klamalap ka aslawasan, tuwa na siwas na kewa. Madakilin ko uspege siya flayagat, usi, may faklawas ba ko sa projektaringan. Inkaksin kat ka aslawasan, nakuwas mo astarian, yoksipen na siya. Kadin nakilin ko us. Na-email, babayuk, tuwa na siwas, kaksin kat. Yashto was on in week at may lutut siya it's a must listen to. Kat na nakadinda ka sisin chike. Yung may lutut ang makaya nata kadin loang penake kata kasma urek makanyag yung may lutut siya nga sa porek pepiya nga kusli nga taka penake piya nga siya nakatayan na wawama kat papayele isyungye kat isyungye tayo na Mr. Lipanan kasi kat kaya. At so na last guy na kilim ye bershui kaksaklash, kasi tignan jiwers nga, tambal su Rodney, main kompe, lumalap, sularin, an ba akilin kom, tamtayl kaya to si uyak, lumalap tamtayl fulain, fin ko sa strong, nanom, lumalap, nilanay, God bless you, dalik natas kan kewa, narotam lens, tamtayl bedo si Thompson, lumalap peki ashluman, katakilin kom, penganalin akay gat edification siya bangan daga akay gat kaywa apanang nga nakilin pa kaluman katli pe naki mukul si matakay lana hingim kul na pa si bangan digin po klamalap ito kaluman nga nakilin kumbe kaksakin gat pangan na pa mukulat kasyukastan gat te pangakom tafong lagilin nyo siya pagkafakwelian ngayon nyo siya. Na banget akalas ke Crownline Ministry, ana faksila lemslipa na. Katte sis me fusik nga aimlessly. Katte nga is me fakla siya aimlessly. Asa ko silakom. Banget. Ako lang nagitakalan lema pagatas ke. Why win the world and lose your soul? Etta may din ratat lagi. May kasap, wolfin fella. Akat sumta lang fastigiyan, ano kan siya kuma. Nga panta, sam-sam ke ko sa online ministry, wala tam lipan na. Pasti yan, man kan siya kuman. Li, takala siya, kadin teora tafong la silang tiki Australia. Calendar year la losa, pa sette pata, lensi madel, sabat. Nara, senri nege, frete, ilang kumtel pusapas, salalal, ara mangan kewa, namdalta ka kisyen durel umdalangan, setyangan. Nakat kaya, kat met choose, kat arske church age, Jesus Christ molya kisyen risi, narakat alu kisyen ri. Dahil samkin la masap sa siya si ma Chermaya, elda ka kiulang sa siya si Chermaya tolngol siya. Pas tolngol siya kito nulako siya. Ma-phone la siya ngay pailang kay Jesus Christ. Elda ka utyak. Pel si fun and rela. Kasi si fun na. Utyak yan si matiruk na kay punmoy. Napana nga ra. Kaditala. Elda ka usi masapsa siya ngay na sabat. Lakoma ba. Lain na kayo. Na inoya siya na malo sa ra. Katkain isya na kay level siya ma.
If ka nga kumtam mo junk food ki Monday, Tuesday, Wednesday, falen ni, siyan rin nakat kain, makadam mo salad, mo kain sila din, mama kalimia. Let's go get a toast of Jesus only on Sunday. Why don't we get a toast of our Lord Savior every day? About us kingin ang As bela siya pangit. Kadata kain, di ko was kimasirusan. O kuku, nenay, walutut siya ka din takay ni Kaya, o shine them lausa. Having said that, kustin lo ang nagkikasin code natas misingyan, naman managawa ito kagkikasin this bit. Pangkikasin this. God rescues us from our affliction. Sample mula ko sa pasongos misnalya. Let ang likasing affliction. Let kalman affliction. Afin kung mo ang kikasin ko natas kusayan, fact mo, katil Molikuthtlac, Liki. Nasi fact ka? Ashore? Kamalipan? Ashore, ow. Eluskat maliki Ashore. Okay, so, finashore ba affliction? Nakatlangas pa kakasing Said. Na may mourn. Kanike sorrow. Sorrow, lumalap. Na kifak mo affliction, kalman affliction pa, mak ngalikat. Mak kayo kikat pa affliction. Dahil na asura na mamasikya ka. Taka na siya ka din kain, li language ka direct makina. Into ko oingen. Na panangara, masi mga kuminanas kaya, may tato ni fasha ang efale. Dahil we fail efale. Masi nga kuminanas kaya, ang kuminanas, intufing pailang kikaslan gat. Mayin, kada connecta na kaslan God, scripture siya all scripture is profitable for instruction. Pafakkilu to mo titulis ngolon ko ngan la. Masamasla nukewa. Ito ka ki nganlan God. Finwang nganlan God ki makatash keo. Holy Spirit. You might as well back it up. Or back it. Might spell lumke. Nganlan God in and propel at fancy manakewa. Nara, kiluto mo titulis ngolon ko ki kadil mong yang nagikastala. Masamas na nakewa ito ka ki nganlan God. Ashipen du tima paye. In kai, in aksiwosye, in akataye oyen molsiwos. Lemiste lipan el takakil, tinawawala kaya. In fact la, kung liki prophet sa shamsham, papesima chermaya el fact na siya sa takaya. El fact mga, may sinsin kakin, Ongaiya mataka na elos. Na padal na lipsya na kiwiktarya kung finloyang na ki kasinglis si mataka ki malutut siya ki senriye mga finekain usi ka din ng gabi. Tamlipan kung finesa ang fact mo God's judgment is sure. God's judgment is sure. Katangas na kaya ko siya ki kasing ko ki wiktarya kalyayakan God elwona. Katwin som nakipalaline for siya, elwona. Parang ata ka nakinganak ange. May set, may mourn, na pa limisilipan nila, may sorrow, may affliction. God's judgment is sure. Kung sa online ministry of hindi ak masima, the align ki scripture, pangit akala siya. Kada fact la, when may for, masingi wangan pelan mwet na nagkikastan ka ata. Matsupulas kaya pasum nagki-politics masingi nga. Mwet na pasum kaya fufung Ara wangan matsupun dalo ang lima nga masingi. Makime, fact masyuk may tok siya lang ka ata suwoswos. Na kat, ara kanin kaya fulas siya yan kat tisumlila, mga ekerufle. Molan med pakataka na kaya. So it's up to you. Kung kan we the mass, falen and falfalin misya. Na falen ang atiluang na kimang.
Na muchang food ki mande fa ni ki set isen rin nga sak masi solid ngan dakang. Evin bitse singan kana. Kataga ki mande fa sa ni ki set ka din dila. Men na pa ka bun malutut singe. Ora kung fingat tali na ki senri fakla God's judgment is sure. Leng si may fall na kaya pa. Kaya klan God esik ya. Pa sure singan. Te wona pa sure. Nara to kana siya misiyengi ka din ito la. Te asur si pange. Ngal kayo patsam-ram kayo. Napanaro ka na kadin taka na ke. Kasi pe mataka an ka din liyengi pakasyengi. Convince mo na ki Bible mata singe kusayang Pange Bible mata si ma. Taka metiki masima eldan malasla. Bible singe kumeliya kasinge ke. Arske siamsi sugum singe fasti mekos. Mekal men kasinge. Korek magunyak na ke radiant. Radiant ba serum room? Anakit musisil ka finon me serum room matala. Pangan first si mga kingato mata ay classmate ne ngaliya klaliya siyo kungulo sa serum room matala. Nama ay class sila ke bye bye. Katawasyon. The special ngaskak buksinge kung hindi na ke ma-read pa ke week met ki week tari siksin siya ka pa mwet cash na pa ma ame kanolek Jeremiah ke sistan siya. Narang ata ka siya ki bel siya. Met tolu singal tolu tolngol ka tolfo ko. Payapal ko siya sinatas ki fak mo met tolngol. Masasi siya fak mo tolu. Piyeke. Nakatsom na kay Inglesan, may payapalaling lagi, Hebrew, Aramaic, Greek, na Septuagint, siya rin ikawa na English na fakusray. Di kusray fa English. Na papalmata sinadas kay fak mo, may tolngol. Mange kind of foided. Finkat, syol lama pange urik malasya, nakat matanak Kipesi makat som na kimasay ni taka na kisenrim tao lang mga kat kape nange nga may tolu men akos pa kaman de kimaritsing patakya ka no like no, it doesn't work like that. Okay mapapala facto nara human error sing ensi mataka inkanusin na si kumka din kan matake masiwas pa sing pa literary context sing na timeline sing na panganpel si makatakonek na kayo. Narata ka na ki-week ngayon pa ka din tala. Okay, kung pangat text na ki-week ngayon, may relevancy na ki-malutut siya ngayon. So, having said that, kadalila, kingasang sa mga and product si kimasi katash kaya ngayon is indefectible. Kalmen fact pa, scripture cannot be broken. Nakifak ki Bible, fak ki chonjingal, fasongon me kor fak mo. Kote tala, mafakag in masamosla, payayin na nitok. Nara, ngal siya na tamalipan ki Pelsing in the monologue. Tamalipan, madigas sa Bible. 40. Collusion period yegas. 1,000 to 1,500 years. Yet thousands lamfuko with 40 different orders. And the end product is indefectible. Scripture can be much fun. Let there be one interpreter. Kung di kan vaccine, ang vaccine na fingonaske. Na pa na hindi ka rin si stapella siya na kaya. Skinan ka. Ngayon sa murek magkakatay na urek masiningat ka fakik kisenry. How's that gonna work? Narakataga mo singit na our original settings ma siyam nga taga siyam ki human experience. Naraki taxi mata usina siya ka din unsa ko laltam na liban nga in wikat. Anesta masing hindi basta mayot yame. Lime ko singalu, lime ko singalu orala katuan na phone na to na tol ngolya. Pugin masap na mekos, pugin siyang mata singa luo, ay ba na pusin la rips luman. The mekos will represent grace,
Bugün parallel mekos mafulay da pangan na bugün lalmet mekos na bugün parallel mekos. So bugün lalmet mekos ke Sam etakoke. Pa kadito mo so Sam sokas Ecclesiastes onna Solomon. Bukan da kain samram kun da human experience. Na pangan bukmay da kain akalim so sin Sam nge pakadeta ka samram kun musingi. Na para nga usiun su kwa kadin itola at forsk nga lasin lal David. Nara ke collection of samnge orekania title iprusi ke collection nge bang tailim pa praise songs. Na kinga sama ke creek emet creek nge del langas la mo salmoi kalme pa songs to the accompaniment of string instrument. Pakanten met fakyalu la mo kum de kan rik magun instrument non. Kumungal to na lipat sam got in and kaksigan with string instrument. Pasal mo ising Nara the kana si kom la papenangan gepelan lema. Amlipan kum fingan ni kasta na ke orek masi paslongo ul sige dila kum kan read in the search. May nga ke usi authenticity sige makacham ke Orek my cash. Orek ma si paslongo ul. Orek ma si paslongo. Aw. Kelila Ang yang to simle inpu in sham lela lom selin pusin male ain wang in mwet matawe wepe simle mo lela siena mwet ineis or malal or masapta si foslongul siya pangan Pangan. Na so sige somne ke Luke long malakos for sang malakos. Luke If you may. Aw. Long malakos. Luke long malakos. Aw. Pasang malakos. Fosang malakos. Stuck looking Akalam yang Luke long malakos fos ang malakos. Nail fat na silos. Paine mga ta fat na suwoswos. Kaya nga shat na mata yurosa. Manakawa masyum lake in masap lalmosis in masmostalan met pala in pukin sham o ene na in akpaye yakla puklal sham pangan tikin Nali so the collection of Sam kumlike kum sislapel na yokshilom ke inspire prayer lom inorela kasin kaksak men pangamasdal na ke nation of Israel and ke temple worship la dala siya nga ito mo kume fineta ko kume akataya na paila men na pa kalme ke nga kum sumaluwo nara kadita ke pelan mo choose elos to som nage sinikaka nara ta kada si kom musinge Christian ke New Testament ke pelat Paul mal masainge kat finli na ke medal year ka kat sumi ke church Colossia ta na lela kaswola na ke Christin onin ko spell na kewa ko sinaro na lalmet madinuti sinsin ke kan sinsi ko sinon ke kan siam ana singa ke ta ke onin kaksak on matal alalal na sinkat ken sekulo ke fakla chem selange finash medin maslo se arch in Ongaiya siya David yun nga elena nan pray finash mwet siya ngaan elena nan onge onin kaksya na uskat me kadinta kala Sam katapela may ta fact mo the book of David if mayen kat finlang ta na itngal tolu sin siya siya klam nga nga David pasmosla na mga siya masmosangan Siam tolu neke siam ya, siam singal si neke tol ngol ya, na siam sa komisyenge neke ang ngal siye, siam nam ngal siye neke on ngol mekos, siam on ngol alkos, on ngol ya itngeul, siam on ngol alkos, o al ngol onkos, siam siyok siye, siyok tolu, siyok alkos nge siyok singaul,
siyam siyok lungol lu, siyok lungol akos, siyok tolngol si, siyok tolngol tolu. Na siyok tolngol akos, tingin siyok ang alon, dimekos, ma David el suwoswos. Dogmatically kung kan fact. So, the point nga kirela pa, siyok ang alon kos, tingin siyok lam nga ul, pangan halal song ma, elos na kaksyakin folok lalos, Liki na Zion na Jerusalem, kay nudo diak pa gaining ing sa folok ng Jerusalem. Nara, asap, si Fien, choir lal David el takas masta samlam nga ul, samit ngal tolu, nikal ngal tolu. Nadalik na kora, el takas masta samsing ul, pasamang ngal luo, ang ngalakos ng kaya ngalya, al ngalakos ng kaya ngalmekos, al ngalitkos. Na siyam nugal al Solomon, suko pa it ngaluo, siyok long litkos. Na etan na sumasta siyam al ngalya, eman siyam al ngalalkos, siyam suko mamatay mita ba siyam yangol, malal Moses. Nara Moses somni ke shro aflok, pangan period masama simleo. Nakachanam Moses ke siya tausin ang fukuhang ngaul takani ke shro halal song daw ke siya kang alon ko sige lam ngaul na asyam lam ngaul kaya siya wangin papatama tinakalimbiya nara takana siya kanin dala ke fakyak David ke urek mo akos longol lume ko fak mo kumda kas kingan madal na sil David siya papa matot tamesh met kalan sa plum kilta fak if met pekan elos kaskasak if met awrek pa lisong din na uskat min ke central message ke siyamata na the central message can be summed up in praise ye the Lord na pa uskat me kadin ako la kadin lipsra akatay na wo ma etakorol lemishlipan siya elsum broigen siyam sa konge kat fashion ni pe fong da shamram kun nage kaini nakal nge may takyang na siya Ezekiel sapta angal algos pag Ezekiel kadin siya kilila me parallelism gimange kapsha metiyat sum luti mo itake senria da na kadita na phone na kasi sapta siyede ki angal algos ke Ezekiel na etapa devotional reading in magat kansang ma-phone sina sin mweten maule. Ang mistilipan bangay mamashuru ko nga vlog na yung gibasing God bless. Glamalam. Allesugaksigin gat ke lalien backdrop si mawdaga background si mawdaga sil tigin tres kalinga alle Shams ko mamatay me daga punta na paling fa ngan 1400 PC na takani ke flok tigi show ngama tigin fin pa samla ka sham syoklong lon ko pa force met fin pa syoklong lon ko pa so compare that time frame approximate 1400 again me flok singan dana ashike ye fuku wada pa sham so ko ni ke sham nam ngau rala is me nanak wan mai ma they go through life real life situation dal ta na ke pro na ke on kaksak na ke tang cash na sin god kai no yung assume it's inspire those 900 years simle siya ma inspire wana tin interest ka lisga luto mo dito lu fashing alon course katen mong yang na gain siyan mai orders ko met so much lang siyam ngan palwa ka ngan kokosin ngon dal so much lang mamaklan mo destroy ngan kayo nagadeta ko na siya ma din in kalan pekela in the Old Testament 40 years in the wilderness long nuk chitak yang construct yak binawtak ng Mount Sinai signification man long nuk siyan pa praise lan God pangalan in worship pangalan in sacrifice you don't go any places to do the worship. Som na ke locality siya ma akalamyak singkat na siya Moses pangay lamnuk siya ngay matale ngay kumekak siya tin kumetaga halu sacrifice na siya. Nakataka na ke pelal Saul David King Solomon gatli transition siya mataga na ke fixed temple siya nga temple siya lal
So mana ka to met. Significance lan pa me, presence of God. Diving got so metiki na lom nuk singan na location singan na pakpakinay ke Genesis saptamon lu. Taka siya father of faith. Papa taman lalalifungi. Itakyang na siya ke Genesis nong lu. Katil fat na siya lepran. Usha lai siya. Kisya kanyal. Kisya kanala na ruk. Define in our ability to define mechanism worship, it's a must. God din na nanapay kanina tala mechanism worship siya. Na worship siya ng sacrifice. Kisya siya pa siyang kanya. Kisya siya. Predetermined location siya pa Mount Moriah. Took him three days to get there on foot. El somte sap met klan sap lu lalam ta elu siya laisek song. Sang kapi na tong singa na siya laisek. For sheto itari fin chak sina bang. Kishe si patrol la tari ke sap talong lu ke Genesis. Akum taka na ke siyam tong lakos. Kadin liye call to worship siya ma David la taka ke ma-reaching. For siya na ke tolu. For siya akos na ke ikor and proclaim, declare fakat matain kalam ke salvation siya ma mudyat leil. Matain kalam ke. Na instruction mal taka liya ke fosal kos na ke siyanging fear of the Lord. Not kapin me siyam so kung anil taka siya pangon matain kaksakin. Sacrifice siya pang. Na rin ka sumdiyan na ke Abraham, Isaac na Isaac le tekain pa or a finality siya nga. He was tested. Abraham was tested. El sang napay. El sumali, worship. El sacrifice. Pangan masikat el keli ingako mo. El keli lakat sang na fun na maulla siya. When na Abraham ilitala, when mi siya runkad. Let's laugh. Let sacrifice yung tlik sinataling nga. El sum tekatel tekain Isaac. Ena yung mwen sintik si fan. Jesus Christ. Shalayak la Jesus Christ kamasya nga. Shalatari piye Jerusalem, Mount Moriah, Jerusalem. Fashioners Solomon na fixed temple siya masyayat la Jerusalem. Nara Israel na din kanyan, if hindi kisyon ka, actually like sacrifice ka, Jerusalem is the right place to do the worship. Then siya, man siya ang lapan na tagang Babylon, el taga pa Samaria, el taga ra Ongaiya, lali Samaria, fung na Jerusalem. So locality in taga worship, sacrifice na singkat in the Old Testament, it's a must. Siya taga apply na si commission ng New Covenant, siya na, yok pa siya pa din dala, Pia, where is the worship? Where? Pia Kishange, where's the Kishange? Kishange or Rekia can New Covenant. Ole la kilomika Rome sapta singa lu for sinagatoni. Kesho ben pako ng yoklan God. We are to offer up our bodies as a living sacrifice, pleasing and holy to the Lord. Pangyadu pa yelasha. New Covenant it's a daily ongoing. Te kung mata na ni siya ni na sacrifice, worship. No, it's a living 24/7. Kung sam na fon na mo luma when Ephraim na siya Isaac. Nara kung mesong tuya konta katlen siya ubo. Di na kung taga we fell ni som God fatuye matan lem. Ay siya, fat na sintalik na diknganin musla. In siya los wan kamailo sa kangan. Kadi fat na siya siya len fat na sin dik na din Israel nga. Siya dal taka kalmo ni pen masingan ka New Testament. So, how do we worship the Lord?
Matayin ko si masam kinyak kya son sapta ko siya. Chi siya de som refill na sin metlan met kya masapal som refill na sin matayin siya makuso imme pangalang kalang pakutan yok lang how to worship ingon na pay. We worship the Lord in spirit. When dahil sap na sin talin din ka nga somne Jerusalem temple kat pa temple man kat masyeng ikan new covenant ching kat kaksitin kat ke ngon pay when a gospel lal son sapta ko fastong lako chi siya el fat na sin matayin siya at the wells. Naga daw siya siyam so kung read lang is acrostic siyam so kupang. Elto ka siyam kun me in kaksakin worship kaksak te fakta na wisdom mol in siyangin sinka lan met godly lives ka mol matefi de las ka nga taga parallel na si kumising pa timeless truth mataga principles theological principle may apply na kaya mol la kumising na mana cash up siya. So, acrostic siya nga gata-gata nila alphabet lan na din ka nga Hebrew language. Alphabet nung lu. Na even kung liya siyam na phone so kung siyam may tungulakos line fos nung lu pa kaya nga. Pangasye may device mawret makinya kaya siyam nga acrostic. Mas ma-documentan pa siyam Siya magkara, siya singalya, tigin. Line siya git ngalon ko siya, Siya git ngalon ko siya, long liu time say. Siya singalya pa mas ko, Pangan. Siya sugungan, outline niya pa, acrostically, alphabet nung luungan, alphabet siya, dahil line alkos. So alkos time 22 para la siyam siyan ikos ngan. Device singan or makinyak may tayo taga repeat pangay emphasis samanyak yok kalwaniya na capacity siyam ngayon ilyak na elos tani na samya in apply na kaya molelosla. Na timeless truth singan apply pa na kumising. We need to know the message. Para taga kapin malitut kaya wik singan. Know the message, live the message, repeat the message. Now, if you got the background, no one should take in Ushe Katindi and I get some Tongulako Snetana, Bella David, Bella Share, Saul Mangan, a Kankin, run the Molly Wales on their Apple Pamela. Shanalom Nuksha, the Bella Solomona. Temple Shingan. Now she can none go. Kafa told you my lotion in a row. Pelnagawa Kiyanagawa. Passover feast, Feast of Pentecost, the Feast of Tabernacle. Kafa told you Ushe might mamta shine and Jerusalem. Now if you come to Galilee, you walk 120 miles. The God there, you wear Yinging Sugongan from Jericho, Utna Finan Jerusalem, Mount Moriah. Falatligi, final fin kola. Naraw may nga ne, fash, som na ke Mount Jerusalem, fash on, pasim na peka siyam nga. Fash on, kaksating kat, pelsi tal sunan mo, na ready to sacrifice. Ta, kung taka Galilee, taka ni Jerusalem, you already make that decision to come worship. Instruction on God. Fact, mukul na kawan taka, peltolu niya siya taka. Messi talarangan, that is some means of salvation siya may takang ika. Exodus saptas nga lu. Mula, talin din ngan from Pharaoh. Na a weapon na siyam sa kutong mulakos nga mula siya may takang na si David nga taka called worship. Fos siya nagatolo. Nang ako mo siya nga, when a room saptas nga lu, fos siya akalang nga. Katin offer of our bodies as a living sacrifice. With that being said,
Kata ko siya me line long luong ay tala kuno ka nan fa mo force on course nike singalia but we're going to cover it force na gato lu akos na gay tor yok siya bagading kapasya man literary context la gadin lila introduce siya ki call to worship siya ng yok siya eta kapasya na kay ipluo na kay salvation molelosla ma tefi de blocking nga force long ol ki na kay foreshadowing laiwang na pa shizuko kanala na shin matlal fungi project ipa na mas mataga academic cloud wang na shigal chishes and work mo kanala ko was broken wang kada usi jam so ngore la naga broile naga tagay kuya ko ikuya na ki pa ko ngan pang jam so kwa jam tong mula kos wana kakalme shamla David tigina lakalme out of those 150 shamit ng tolo na phone na sil David shamla David background siya bangan nila kadaya tari galer alamal when a shimwet well yematal Abimelech panang Abimelech el sapalla na shamin kaksak wala na lan katsuko bangan na wana nga fakar wisdom tagapeke men advice God give us in challenging God lan in challenging God wisdom with that being said for shimit abangan ngay fa song gulo na sin LEUM God pela na kayo ngay fa tien na doing kaksagonol ngay fa kaksagonol ke mana kayo wa elorela Leila tayo siya palaking kayo kinlong ay ninganak kuminwiya fakat peng lan LEUM God Leila ka din takay na kaksakin inel kaya nga proy na sin LEUM God el tapukya elaksiko siya kaya Liki siyang lak na kayo mwet siya kayo elos nget na siya enganak elos siya fatien na superle in cielos mwet man na siya los pang na siya el topkolos el molelosla Liki may ongaiya lalos na kayo dubuvan man LEUM God karangan na los siya akfalatiel molelosla Liki may forska na cielos Komin chivena akina na klapan woya lan LEUM God inchewo los siya kona mislainel akfalatiel LEUM God kos may tlal elos siya actual elos age may na lalos na kayo Finnelaon elos siya martin trail ke wangan mo nalos ay elos siya akos LEUM God mawo elos siya nina tiakain wang ay elos siya akos LEUM God mawo elos siya nina tiakain wang fasyo met force na tiga porongaya ang ay faluti ko sinakflat siya LEUM God Yakos lang siya ngan kin mo lobos. Yakos lang siya mo ulpad engan. Nataran ko ligi kas fok kas kikia. For lagi makulu gara mawo. Sang siya was na phone na insuk mo misla. Matan LEUM God siya met suwoswos asal porongotang lalos. Ay lalos siya makulu. Kaya inge Kemainge elos finmi siya sana wal kinyak elos. Kemay suwoswos elos pang na sin LEUM God el porongalos el molelosla Liki ongaiya lalos na kayo. LEUM God el apkran na silos siya insiya malala el molelos siya wang lafing sakla. Mwet wo elos kayo kemay ongaiya pos tasakta LEUM God el molelosla Liki mainge na kayo. LEUM God el arulana karangalos tiya Sugo fan na shikelos fa kaptalik. Makuluk fa unia mwet kuluk.
elos siya nga mwet suwoswos efa kalyeya. LEUM GOD elfa molela mwetplal elos siya fashioner yorol in shuk mol fa karingen yak. Pangen siyam sukungan taga ke line longol luungan na fon ko stanza longol luungan ko fos longol luungan wanang akalamya crossstick kan me kaisi line ngan matawat ka alphabet chemit alphabet chaklu pangen me si matal rek makin tifai si mar makin metan te molkan nama katil fat na silosa ayo rock yok na pa isupe kating kalim ke e fin trak mo in papen ang ema e uta kana si kating te molkan na kaslan ka kating ita kaslan ka mol kun e kat in pa message ko me with that being said namnas kat sum broiler ke nakataka na kay akos ngan kat broy ke pensingan o kat feren las kat alle chu kat sakin kat ke mo nakayo kat kilo malap ke kas mo lom mataga ke syam ton mo lakos namnas we kat kesna na shesh tagadin te porong mo kay na tagadin alle mo kun kadin sa ako kulang na mam sang Castle David ke mo lal siya taga alle phone na ke fos longo ke syam sukong kan kalam kala chisha jal taga el pausie mo la na shesh na kayo at kulo kakching ngum gening chisha simatang los amen well sibanangan usie fosie meta inan narosh kat matake fashionamit ipsheme da pangan call to worship fosie na getolu na panglal David na sin matlal fungi ko congregation chingan ta kaksakin God ngay fa sangkula na sin LEUM GOD pera na kayo ngay fa tie na tuing kaksakan ngay fast kaksagan ke managa wailorela lela ta lo sha palakin kayo in long ay nanganak komin wiya fakak pa mulan LEUM GOD lela ka din tagain na kaksagan inel pange kaksaksing na masinga yok na pa isipe pange o yeshima ina ka din kalim kela Rome sapta singa lu fosse na ke tolu akalam na paela penchi katnta ke pakutin mola ke shan Jesus Christ kat pa makisya singa ke ben Jesus kisya kanala kat kapasyang de kat rela ultimate wana kadin kisya kanyang may katli pakutin yoklan na siya ke ben pakutin lal na siya long chilal na siya wan la makat fast ko katila fos Rome sapta singa luo fosi na getolu ngan riti namnas ngante me riti na le kalim ke masinga inusin na pa oya si mga kuminan te molkan na mulin kalansap na singkat kimainge metlilia lala keshipen pakuten lalaplan kat na shish nga kaefisuos kusin esko siyang si fena na singkat when na siya makisya mol matal may akin suwayel paingi oyen alu paye mafal ko sinaro a call to worship in akflachikat alu na singkat pa pangan kad mesingan kisya pakan menalu singa pa worship singa pa na ya preliminary ke chana si sapta long lu pa fos singa ready ke Rome sapta singa lung katliye mangon man kat ikesta na siya katin niya masi machisel life in shakshin na samsung mo taga call David lang len na kayo ngay fasang kula na sin LEUM GOD pero na kayo katil wala David ke Ongaiya lalingan Nahil tago pangon met saya met wel Israel in wala ba kaksakin kat ke wala nang ngakong taga katliye mas makwa ki fin saksine kel Jesus Christ katliye na pa pakoten yok lalaro kataga kadena kan kaksakin kat ke mai lorela fin saksine ke in sies
Alu na pa ya pa kisyakan na mo lomo te siya mga na len na kayo na singkat. Pang kaksak singa, pang worship, actually singa kat kaksakan na kisyakan kat len na kayo 24/7 na singkat. Lengan ka. Nga effective tuwing kaksakan na. Kapun fosye met ngan, lines ko met ngan. Pero na kayo nga effective na tuwing kaksakan na. It's a 24/7. Pangan lang ka lang si mga kuminan isye. Kasi ben ko lang ngan kat kay siya kat adu ka ngan. Met na kayo, met life na kayo, kat kapasyang na kaya, may isus na kaya ngan siya. Para kat ito, ikat na siya, na-share met life niya la. Kasi siya nga pa siya. Worship na pa siya. San Jesus Christ. Mi siya lal, molyak lal pa. Kat for la life niya, siya, oye siya ma. Mod mapatpat siya nga. Kaya ke oye siya nga, no? Tefi de lakkalan niya pa nga. Len na kayo wakata titu. Kada nakaksakan na lalo na siya. Na fact sila Jesus si fan na ko, kat na sila siya mga kalimipian niya. E finkat tirado kya ngon, ete main siya wo siya na sinikat. Ado na pay ya pang, ado kya ngon. Sacrifice na pay siya pang. Kisyakin katsang na pay siya pang, kya ngon. E finkat tikapasya masingan, na umni katin na napay kating fault na kya. Call to worship siya nga. El tituya kami dariti na siyam suko mo. Kat na raw na len na kawafar. Kat kisyakin niya kat na sin malangkat. Matal siya bangkat. Sanctify set aside na kaya oyalan kat makain. Na fingom niye nga efek kaksakan na kaya mana kawalorel. Et pa regat le mana kawafel. Pel larf malusya nga katin kisyakan ng panasin. Mano siya malusya nga katin sang nakikalain supply. Pel siya katliyak pakutin, mulkin pakutin siya nga, katera weapon na David. Pel siya kyak na siya katin niya misya sila Jesus Christ finchak siya. El sup-suprakaw yan, tel tudang nag-autolu, manag-iwas siya malal. Ewan kan si masukya na siya, man katliyak na pala, el sang na phone na kayel, na kaya molelosla. Nakaiwang nakakatliyan siya katkunat na kaya na ipapanangan. Managawa kat fact, managawa kat nan ka, managawa in share, managawa kat raka mold siya may isang glorify kat, pangan nalupay, pangan sacrifice. Pangan masimay na katinashkya. Call to worship siya it's ongoing 24/7. Ultimate sacrifice. Kasi akan kumla na singka. Yok na pa siya kaning kalim kaya masing. May nga fat na pa fingat tirala ka pa siya nga kung kanyak na unin nga kumne. Fingom yak, kung pala mo kumula kay yak yan. When belching ngan siya nga uskumawan ula kaya. It's a living water. It's flowing like a living water. Fingo mo ni mga mula. Living water. Fingo pala na pa yalan kata. Kung may offline setback. Kung may na worship. Kung may na pray na. Kung may na finchak. Life mo it's an ongoing deal. 24. Kung may tish. Som na kemasyaya. Kung may takon. Kasi siya finchak siya na pa nga mula kaya. Takutin na yok siya, kumpliye, pangan masig makum follow, on true. Nakya kung matake masingan na kaksakin ka talaga kung automatically ngan ka de tangon kung hindi, fact mata hindi masig kumaskangan. Kung may natakaan na fact at declare, wala na katilak kalimye. Tako kaya siyam tulong mula ako sunga. Tang na sinmet na kayo.
congregation in walal David kaksakin kat pa fosine katol el pangun mat na kayo David el pangun mat na kayo walal kaksakin di makatil rela lela talulusin palakin kayo ginlong lela talos siya palakin kayo ginlong ay nengan komin wiya fakak peng lan LEUM GOD lela katin takay na kaksakin inen ipseme da pangan call to worship connection ci mga kuminan loyang liya rela akuya pa kat kaksakin God kengon kat kaksakin God kengon masing ito ka kasi ben kat isuste kengon man God kumne nga siba nakalwen Jesus repeat much I shall fact. Met nga on nine cielos one gemang. El fact ke in cielos. Kan nga akong gansom tuya karam akflat Lars-Psalm. If in one ngon ke. E mana Elias. Mana Elias. The only way we can worship the Lord is in spirit. Nakatfakting nage fosakos nagigkos. El declare David ke mel declare ngan el fact inetayak la Molikuthtlac Liki maupena silingan. Nake affliction. Katil boyalal. Kakayoklan el molelosla na think at le wala yang si makadil ta sang pen siya David na e kapar si pen na ke ultimate sacrifice we force no ul si matago ke siam so kung e wangen na si so ko kaptalik ke metalal na gayo reflect shadow image ma ultimately complete if in section siya met palang sa mon pe Keshim lalos. Fosakos na gay course, declaration jimo, letter of faculty in alle kalim, like Molikuthtlac, David pang, Sam Sugopang, which is most David is most Kimwet and kalim ke, Gannikin mold ma katil selling the shell. Kan me, kakshak pang and il kakshak el being proud kimakatil. Or ella kemol lalan. El fakat na paingan lalap lalke molelosla. Fosakos na gay course pangan. Akalamya na fosakos. Kaya nga proy na sin LEUM GOD el topukya. El aksiko siya kaya Liki siyang lak na kayo. Kadel long proy like David. David el lila kadel topokol. El aksiko siya kila. Liki kayo klang na kayo. Nang ako may tagapan na nagkamol sila kumusing na sinful nature siya makatash ka nga. Kataka, katita lakat mauliak laki makuluk makatarameta. Ilaksi ko siya kigatla. Tana, kadena na ba yung web na David declare means of salvation siya makatalang siya kum through his son Jesus Christ. Wangan may na nakadimpi boastful about kemolelosla. It's all about Jesus Christ's final work. If you got kakshak, kadina ang kakshak in Jesus Christ magain. Or if malan God Papa through his son ke leadership a presence lang ngon God kay siya. E kunaki kat kadin kakshak anal ke ngon apay. Pangaoy katita ka kakshak mo. Kakshak lasha kat orekta kadin kakshakin ka. Katika takam tak fletche met mo. David el sum na ke source siya mamolelang katlay. Kat molal. Foslime ko sa kalamye. Angay. May siya kayo elos ngat na siya lengan. Elos siya fatienas parlen cielos. Kayo ksiyan na ke oya ma David el pala ke molan ngan na ke oya siya mga kumaske.
dispensation of grace singa church age singa na shetan na ta ka fungul kat penang ta chi se la kalam me ke gospel lalson mo makatil sang na singa tingan chi baitak la pel chi ma kat ka narun ka chilia ki ka ta wan te shi pa kan itak la liki gat ke promise si ke John 3:16 for eternal life. Tribulation go sufferings makat palakin kayo kemol of course is part of this living, it's part of this sinful nature. Kat kalim ke pakat li ke kunokan ke me monte tustea kela dalag pite. But Christian and wan ta na marikuluk na elos or ekle kikiap ngan kaya elos kalya elos ke makikiap. Nara Peter shim akalamina shin might ngan ay matlan fung wiya ngatla liya ma machi la life in shakshin wangan makuluk lalan wakiyel nangako ma liye la might ko ngai belgica tsum na ke kayo kadina in kalam kala chije katang naman na kay watari little suffering kat tsum ke kagat mata ke mo chinga siba kalwani rom saptal ko fashing alal course Tigan compare na ke wala na si mayeta ko. Wala na si mayeta ko. Nara kadash ke church chingin ang kat ngeta liye 2000 years ago fin shakshine kaya oklal pangan asmet si may tiraki kat kepel in tribulation pelin kaya oklal shakshine chijan misha. Now at the same time we're looking in the near future go pel chima chijes na ko wala na glorification siya. May siya kayo elos ngat na siya ay nganak. Elos siya vatianas parla in cielos. In cielos. Siya pa na siyam kun in siya. Vinga taga na ke masima siyam kun yak ke me New Testament ke Rome sapta singal siya mga singal luo fa siya na ke tolu mga reta langan. Tila ko pa siyam kun yak in siya. Hingon sure mana kayo magat palangan ke our inner being senses last nga checking us effect ng taka in shares pakatil connect na kaya elita in na lash na kaya muling ngon kat kada pronchin kat ke in share masyal in share in na long pro lash man kat na taka na actual in pen na kat sokol lalal nila la wikat, kashikat. When a tefidel rang. At some nagya fos. But mana si los pang na sil, el top kolos. El molelosla liki may ongaiya lalos na kayo. Kat kain tuin singa lieta na. La meshi kya ki karda na viden. Shalaya na means of salvation sin matagay fin shakshin na. Pangan masi mafela inin na. In Molikuthtlac na kayo wamat fella siya Liki makluk lalos. Na mepe siya kaya ta ka Molikuthtlac. Esta makluk lalos. Katlalal fungi. Mepe lekte usefin kataga proy na siya. Align na ke will lala. Na ke inin lalas. Ke mol siya. Yok na pers ka din siya. Kalim ke la. Mat suwoswos. Mat lal fungi ke. Kuos prior card ela wikos. Matlalfo. Na vin ko matake masingan ito la mo ito na pesiskom na papang kumpray manas mat pray ke parang atun siya te sikyak ngalalad fung man na kya te tuin pray alad fung ma ne mata kenya lipan mate betu ke pray kes man na kya nga te tu ke pray kes papang kaya kata matlad fung machine kadin na kadin te tuin pray and siyak katan akfra siyan mat ngay inta kali means of salvation may tak na sil David ke Ongaiya ma el taka declare mo katil kasha na kaya nga kung liye pa kato nyok si finchak sinangay kataka pe proy kad naman na si kes na siyan may tlas ngayon taka pa nagamolela na kaya selfish elos hindi kaya katliyak ngay kat 24 hours kat proy pel na kaya wakat na singkat tamait na kawan taka nagamolela elos inakalin kat na kaya wife in pa kat liye molela siya ngay kadette tui kasmanya
Kung tikan sumukan na mawusi. Na if kung paano mo may Krishna, sumukan na, you better check yourself. Manapay na misusta kang online card. Manisusta kang online card pa mawula. Morning nga na pa mawula. With that said, tubufen ng LEUM God karangalo siyak falat yelpe. En nakaewa, molelosla ke may forskning na elos. Kadaliye appearance ng angels nga throughout. Sikar na yung Moses, sikar na yung may Old Testament nga. O yang katil puteki ka. In other words, elwi ka din nakaewa, ilakalim mi kakas mo lang. I will be with you to the very end of age. I will never leave you nor forsake you. Na wi ko min pan nakaewa. Mat palalfungi, kumay aske mwenchewu. Kumay aske mon mapatpatching. Na wita kumni katram kin mga may na ganin sa saingan ke mga. Lakat may kuluk el taga Molikuthtlac. Kate na gan declare salvation sing. Kate kung na deserve el taga Molikuthtlac gi makuluklas. Usi mon mapatpat. Kade na ganin sa o ningan ke mga. Kakshaking God. Call to worship singan pa. First na gatolo. Natagal na ke el declare molelosla singa David. Ke first akos na ke course. Naltagal liti first akos na ke singa la course. Fear of the Lord. Pamtag ke first akos ngan. Kung finchiven akalen laban mo yan LEUM God. Insiya elos siya konak mislainel. Kung finchiven akalen laban mo yan LEUM God. Insiya elos siya konak mislainel. Misla singan silpa na taga kalimyada na tikain taga korek malan mwet. Siya fakulan nga na pang silpa na taga. Ne David physically moving from Abimelech, katil welal physically tapanga malan ngon ke Old Testament. El taga na ikuipia may chingan na ke mission chingan na el somniki. The new covenant wana tikin treskalak kalamike chairman ya ton ngol siye foston ngol siye na ton ngol akor naliki in suwoswos in elos nga samos na masa som na ke isusta ke ngon siya chisel fat na sil nikotima siya papa nang miste siya nga tekan taka na sipkome finkat te moling ngon miste siya nga ifin kumo taka ke orep malom na ke secular ka or ka nake enin matalo man ka may cash up malumo fingum pound mo misla si pangan masakawul pangan te pangan misla si maksham from ni kasyam so kung misla si nga pa kumitalak mol kumtaka kum si vena aklan laban mo yan LEUM God si walo siya connect misla si kumtaka itana pa la meshing misla si nga tikain taga fela si taka kapashi when me ashal from kun Emmanuel singa when wangen ma fella wangen might fella kan chimol singa na from kunya na ke Genesis 3:15 futelan matan singa taka from kanal Abraham ka from Abraham Isaac solay clash action sugungan kya kisya singa kaino yan Maurit ke Old Testament actually Jesus Christ et pa taga misha fin chaksina inum se mista na pai singan pel chingom sukya mista singan main si wose blessing se come tila ya ke mamay ta fa ko come tila or manasin may ta mista si mausot na pai o yes si ma kum fak mo manakawa ko maramay manchin ka manakawa ko maramay manchin ka kung te sipa wi akwaklan met. Kung te sipa warong-rongin mawangin sipa, kung purposely walk to glorify God. Pangan misla. Kung timtayin yakin, makunak, kumitala. Kuno kon si mayoke meta bari klevin saksi na, kapasyang na kaya, pangan mas mausot misla. Na kung being postful, Kel Jesus Christ, taking final ultimate sacrifice malala fin saksi na pausi.
oya si mga kumina naskang el ushe misle na fela sin afala ki LEUM GOD kuos mwet lali elos yak so elos is may in na lalos na kayo si ben na maridi masinga kasi kat ben na pausi oya tinafan na kemulasha katina ko slamer mga na shik na in master humne tesa taile na ke oya ma taga ke puklal esikiela ngepe Elo somni ke ako klankat mga shikyak na silos ongaiya nga shikyak pangat pa ko den lankat elala mga shikyak in flokin kat na ke oya nga ta na silos siya actual ope akwaklal wang na pain na lalos no once wang in na fool mashing ako mashing if a fool when got moliak like makuluk that's all you need kumeso mol mapatpat la wang nuk lom shuman mema ako mitala you're going home one day soon wang in na lom fella sing omitala finne munum wang mo lom kumtena mo ikalan singan ko moita akluk yegom ko mema o kumata ke misla singan kumitala inaloman Asher in Jesus Christ kumeso mismo mapatpat sipang Kung di tagain matayin cash up ke mole singe, taga ako lang na ke flock singe. Pange cash up singe. Pange oya si mga kuminash ke. Kat elos ak mana kayo wa finfela singe ke mole sila singe, inka siya, pange cash up na pay. Pange oya si may usot ko nito la, wangan mamina na fela singe. Wangan na pay. Narakatsong na ke, finalaon, elos ya marching trail ke wangan mo na elos. I los siya ko LEUM GOD ma wo elosin na tia kain wangen le. It's abundant. Fakya ke level al boiling la ko nike pa na Old Testament. Kadin nanak langkalang ko mawala na lang ka ta katikan nanak. Pelche ra ko katika. Ketika ewan makan sang nenek, wala na langkad. May cash up lagi. Nara, sipan na Samsung matakan sipa cash makan yikat. Katakan na el bangun kat na kaya mutula siya, kalita ko, el fulo. Katakan na sum na kaya wala na siya. Cash up na siya fla siya. Moon mapatpat siya. Kaya nga ako matakya, ito la kada sumna ye. Kata mo ito mo, katalan finga da katsuna ito la kada sumna. Mo, Siria ki katari, efesi sapta si fos, singal tolu singalakos, son tolu singalankos. Walay lalan kat nga, kum actual, kum lalal fungi, ikek na siyong ko nito la, kataluti sa ta nga, tafalu alalong nga tinaw siya misla siya. Nga may Christian tanga nikin lang asum na ya. Bible life mo eternal life. Vingat li na kaya yan tim misla si pangen. Te cash up, te morning cash up pangen. Morning na lang siya na naldagan kufas kung kunda ka forship peke penching. Tain taga na kaya akos ka ta wangin na nalom. Mana ka wamin na life in check sineng. Ini na lang fella singa by finchak by Jesus Christ. Na if not may cash up lom, yok pel lom, pakanten may mongonom, na pangan masimay taga servant ut na ke stewardin ma katil shoot na siungan. Mautakot pos ngan na sin medenen na sin siya widows, na sin orphans, strangers. Kung titakain or tiyema utakot ngan na siyungsven na kung titakain me when ewangan lush kaya nang alom ewangan in alom in lom sin papatum pa kat at first pa na nake fos singal siye me asvilay singan Fasha met fos natik porongaia nga faliti ko sinakflet LEUM GOD pangan kataka lalal fungeta la David la tana pala yun kat wangan
there's no need when you're in the house of the Lord. Ingan ay taga samsam kin instruction na ke siyang sin God pamtaw ken ita wisdom. We need wisdom in this life. Kadali na ke soka sapta si fosit ko sa kalami siyang sin God pamtaw ken ita nalmat mo. Na God el sanga madin chef life. Kat kalam ke el caution na pride. Nakatun siya si beflok na ke Lucifer na in chef life para kadash ke situation ji kadash ken. El caution na pa efo when catching it sanga share. El pa falait meta wine met conflict like David lakan na mangan el wisdom usi ipsik singa kadin changin sin lame pa yok siya met. Changin sin lame. Na fikat somni na ke Aisha sapta singal siya foslu na spirited ko samram ke. Spirit of the Lord, spirit of wisdom, spirit of understanding, spirit of counsel, spirit of power, spirit of knowledge, spirit spirit of the fear of the Lord. Baka samram kun ke fos. Algus na kisingala ko nga. Ngon si kokosin eusot kun siyang sin God. Nakisben pakotin yoklan God. Kati susta ka ngon na leusi kating kang kemang. Kata mo lala sanakin, refer him, kat siyang sin God. Impel na ko ka mo silas. Wangin oya makaterain, akulukya toko siya silalin. Mình ngon man kat pain kat impel na kayo. Kat molin ngon. Ya kos lang siya ngan kin mol lawos. Ya kos lang siya mol bad ngan. Nataran kos liki kas fok. Kas kikiya. Molin ngon na papa na simle ke. Me akshak sam kikiya kano yang nila intui. Ngaron na pa nga siya prelos ang tolla pe mange nga from na in wala siya pe na nganta ka fakak maman ka kumle te pangan matala katikan mix siya malan pangan kisya siya mga from pangan alu na pa ya kat kisya kan kanjak na fong na sin ka katin mole na siya magain panangan na wala siya mal siya na siya mind sang fakak wala na lal declare means of salvation siya alas man niya kaya David ultraman kaya siyam so kung siya reflect pa na taka accept siya fin siya na kaya Jesus Christ nga masing nga ba ina kan from kinta tayo lang ka lang back to nyoklan ka nakatika na ra or makin masing nga from kaskikiep from nutrong tani kataka or makin penain sang kalan sa pagkat. Wangin matal ke masingan. Manago atara in sang glorify God. Fulan ki makuluk aramawo. Sam in land banin usi katla liven bang. Sang was na fon in suk mo misle. Bang masinga din the message katin mol kun message. Fulan ki makuluk aramawo sang in suwoswos pabenang. Main in sias ne molingan bak from pinya. Kasumpe na ke masap si mayokin meta kadin lang si kadin met ke me in sias kayo. Ke nganas kayo, ke nankas kayo. Our inner being transformed na ke oret malan ka ata. Makengan man katilyak na inkat. Kadeta kata na kata main siwo keng si kesben kat kapasyang narun Jesus Christ. God el dinaliekat through His Son. Para is the way to the Father. God el met nagawa fellow through His Son. Evin kom din na ilyak narun when natal God el tigan lieko. Jesus para la kapasyang niya. Nara managay wa makatarangin na kan for Liki. Makulu gara mawo esang insyo was na phone insyo mo misle. Matan lime ka siya may suwoswos.
Ashel porongalos lalos, the righteous. El shuk mwet mataga sokol with a contrite heart. Ito insiya masyal lang taka sokol ito la wangan mol siya siya Jesus Christ magain. David ilara pail chimus siyam sukung. El ito el palakin el molkun or el ito masikyak na siya ringan. Ay line lo siya makulu. Kemain los familya sana in malkinyak elos. Unrighteousness. Met matana ke sigosyo klalos katitatar. Met mata or ma ke molin me svena lalos. Evateis mol mapatpatching na pang means of salvation si mga kumina na purong o kaslan kat ke pelching. Kat proile ke mtaway kya nishe kafe katinak me frishin shies katin for yang nagakuklan katin yen. Kani katin niya na pa mol le si maka mol engan maltak yang David el lienga David el shamram ne anga pochaki aktari machi mai ta shamram kinya ke fos long olinga. Atta ka kali ke fos singalai course. Naim ka de lapkran na shelos siya inche masyalla el molelosla siya wangin lefin shakla. God el daga na shish. Contrite heart siya bang. Katito na pala katika inchi fen. Kataka shuk kat kain siya. La David el ralama ikash kuluk mafakya. El murder el kosho. O kain siya masyal lalal el folk narun ka. Tigin siyam lamal ikasya. Lamal siya. Amal siya singal gosh. For singali course. The contrite heart. Insiya masyal siya mga katitala. Katikan si fan. Katina na katlash. Para katilalang si David. Because David has the right heart with God. Nakatwepe na katili katifin fell. I think that insiya masyal lang taka narol. Siyak la katin. Ale kasi katin. Kayo. Ay molelosla siya wangin left fin shaklape. Akom wangin fin shaklash even de Jesus Christ. Wangin na pa fin shaklan fella siya even de ma Jesus ra life in shaksin. Fin shak siya taka. Art fin shaklan met na kayo. Para life in shaksin. Hope. Fin shak siya taka ke mi siya. Bakpa ki mol crucifixion, death, burial, na resurrection. Pangan pa yung motion. If in one or siya nagadin for na rin ka, hindi na ismashing. Fossingalia, shaklo. Fossingalia nagalong loof, taga, aksya fila, siyam sa kulash. Silpa na declare, ba't nagawa nito, in kaksya kinlaim? Fossingalia nagalong loof, aksya fila. Mwet wo, elos kayo may Ongaiya po, tarak LEUM GOD molelosla kima, nagaywa. LEUM GOD laro na porongalos, yes, so ko fan na shikalos fa kaptalik. Nakatayin commentary taga kapashi masing na ke ma fakya ke Old Testament na ke masik na sil Jesus ifin shaksin. Katliya na David covenantal David nga fakya na sil David mo toko siya lumayan nito kumapata. Katagaliye sim sila David nga kapashi may taga ifin shaksin na pangas means of salvation si may pangon met nakawain ta kame sipa kaksakin genikin molelosla si mataka. Tena wana na le sim na kalam ke sham sa kulalin. LEUM GOD laro na porongalos, yes, so ko fan na shikalos fa kaptalik. Makuluk fa unia mwet kuluk, elos siya nga mwet suwoswos fa Ongaiya. LEUM GOD ele fa molelosla mwetlal, elos siya fast na yorol, in shuk mol fa porongaia. Nakatagaliye na ke fosya flashingan, na ke ulela langkat na jil David ngan, David is mosla, inspired by the Holy Spirit in mosla,
makati likesta na sharingan tana kata kapashi na shish mishingen na waak fon yakla to ko shashi lal David ngayon na tuk mapat men cheese jel ko ke line lal David itak yang na jel David ke ben inche akwakwan kat pe pang inche mashal shal lal David in ala to ko shukkat akfalatiak David rakta King of King na pa siya pa tako ikesta lens mosta chamton mula ko rin tako na sikum mo siya ng kalam kela tako ke win natal Jesus Christ pa inkenik siya naro kaya taka liye me kayo ma tako ke topic siya nga kadil Molikuthtlac Liki kayo Lars pataka na ke affliction siya mat tigin na tagakatingan na tako penang siya na flok na ke Genesis story first ng ulsi shaman pa ke Adam and Eve sige dan molelosla fena Liki makuluk ke kayo lalos teko there's no way they can do it aro shadow ya ki shalai ke Genesis story first ng ulsi na ke kulun ko rosko miles ang nakomala Adam and nakomala ntankiala Eve righteousness siya pa righteousness clothing foreshadowing much mataka Jesus Christ el bankanik mol si mataka esta na phone kayo clash pangin pa ko den yok na Jesus Christ apan lutut foto na ke malutut chengan kat kulo malap ke Mike ka na Jesus nga katil wi katin panreo kat sano flok lalo kat sano kaya kat ntarela insiya shangan na ke flok siya ngayon wangin penay yalak ko when kaslan kat promised land kat pakat ntakya wangin penay yalom na ke masima taga akfo siya fela ngayon wangin ben masifan na kumailya ke fela siya nga pa kami proy tamit na kawa fela yung taga na ke mole talindiet means of salvation siya nga kung in while na David declare yeah ma kikak na siya nga nangakom katliyak finchak siya kadin na kadin takalug yangon remain as Christian proclaim the gospel tamit nakawan age mo mapat lumalap ke pelo tin the floor no room konak fonila lumalap Well, lumalap kaksingkat ke arsas kewa. But we are going kain aglen gawo sana ke ka trapashak faklawos nge ke pala onsugo magat usye bain
academy be masima katagain samsam kunge natakalaga ngatagain algatle vaklon sin gatkel lemniste liban tamle liban dake arulal nagin sumpakane ksam sugungin nakaltikat napana ngawi ko spena in lipshelala David Simael daga suman nge pafakyak lipan siya Samuel longol siya pasingal siya Kulo malla pangan. Siya sama long siya for singal na keskan mekor. Pangan background sikel apem like David ngan. Kulo malla. wasam sugungin ito ko kaya Kulo. in main contextually kadin mo aske Aw. ara katfin di na kita ko si pelaskim tawa kia loang na kasing ngal ka kayo ok kasing ko na tuman fak mo asure Masi sarang ata ko fak masi nga katlang asuka set na affliction je ba ram ganya ka mga masi mas manya ka na mourn ba si na ke matar ka sam ram kia si be pa na yung fak ka sorrow si be pangan so inoile ke sam ram lasho mga ko lang asap ka gasing when gasing lisan tamla liban ngamo katwin li na ke the kalang gasing lisan pa pange God rescues us from our affliction Pangan mas na lesson commentary kia. Pangan. Now affliction jangan pam define mo pain, suffering pain suffering ba pain ba mengale Pangan. but sai pe na nge lagi putisti kumda kuambe met puti bangan mangal Pangan agade derige vakisye met maska del ma puti esta bangan ma kalin tuwi ngay sanga del magalawin pas met nga urek mage okay. Ngani mo wangan assure. I mean, pain, suffering can lead to tong assure mata. Masih mata ka ke pangan katindi ka na kayo contextually kayo ma David ay palakin ngan pain suffering may palakin ngan elda ka mo pangan ara mamak ngali makayo kinara Kevin pange background lan siam sugunga na skilong fact lalos nga mwet pa palal to siya ashish elos fact na sil kaya David siya ba siya David pa inge dahil accent siya gike to ko siya lan matan fel sila pa inge mwet siya matay na unke kina fact Samuel el niya tao sin at David el singaw tao sin Siap na yan, kyaing angan. Ara, nakana si kuminale, nan ka, yesingen to kasensya kinla, ka aspel si makatapel muli kumle. Mulala si patakan sam kenge, katita ka iniyensi ka mema. Napanang ara kadan na kadin peel down. Kadin ara nalakoswa katayilaski, kasi kas ngeliena ke. Nataka pa bigya nga la, tamli panel, point out na si kumasing Koflelosyak, insang divine radiant, let's select the kumasing How? Nam aske pa mata siya. Kadin, somliye mga kadin may katasik lang siya na leta ka sikilen korupya mo. So anyway, sinsiyak si nga siyak piya nga po, kaspel si makatapel, orela mga sinasimakom, pangon makom, sunongaiya ka, ngale, continue to come to your way. Napanga testimony kun nage, oya si masikyak sikiya tolu dafo somla. Naraki nga takain shaman mga ngakan shaman na paitakotin lankat. Te kisipin mulak pangapan mulam da shamram kenge. Nara mamay kek na siga taga na sig
nga de kabul ta lipan afin jak ma sette kat kan jela tigin mekilen ta ka kasgat pe ke malutut sin ke sen riang e bi kat din sam Kulyo. how nara give sam la limsili ba sam ke worship in fact la skinan ka la Abraham Isaac edal som de Liki met sap met lumawal dangan tatin na del utyak ki vinolan som aralu lalosan den dan siga that som anay for mesingan na ingin na David ang congregation in the ka orela praise kaksak ke molela mayen kadil molela pa elorela atengen anay met wel masi el shonin walal ma ushialat lalan para met nga siyak lago de toko siya siya de met siya mapeng-pengang narang alalang sige kum to kakatay nga kuminitala idea si goodness silan kat yok shipen na pay nang akong feel shook na pay mawala na pakotan siya yung kat kadinan ko after it anak David the kaun kya kinne anak akali invitation siya ta kana sikom invitation siya kat vine fact like kya sal ko taste and see that the Lord is good anak kadin laman emma meditate kundini ka tananakken elie wala na lang gata pati video experience siya kat kadin takali kaya nga hindi mali ke wala na langkat nang ako vinausi when nukewa makasamsam kaya nga kadin di reality siya kadaliak pe lem Jesus Christ ke faksiben alal David nga siya invite dia kom nagtepa inum ke shal ke manol bakit tara ke lots of pang narata ka kadin take as many times as possible. Oh yes, in David mo kadin taste and see the goodness of the Lord. Jesus invited God to eat his flesh, drink his blood. Napanangara invitation siya kaya ngamdalam dawagin nan kayakta. Di pa sa kong Di pa sa kuma in ako yakta na si kong in kadina tala kadil pangon kat nakatintawag ke ka ash personal knowledge slash kel ka ash magat personally experience ke wala na lala na may masir nga siya ke taste nga shonin walal David sorang nga kung finisha mo na ke coffee ma kung di ka nalakatay coffee ma nikina kung emma you need to taste it to experience it narang ako mininain taste yung wala na silang Jesus Christ nga ako minkan mo siya man na sinmatuya siya at difference kikat really kayo papinara nga dasamram kilang sisingi kung tikan muli safeway it's something that you have to demonstrate na nakimakatsamram kaya certain things need to be tasted they need to be personally experienced na panangara fin pa nga matsuposi nga tuyakin luti ka ba't luti sila malu ingredients mo kayo na bagat Australia kaya na kaya na fin siya ka pa inwash naman yan may tayo kan emma mamash man yak tasak talong yan siya nalikiki nga kumima na para inilan experience bagat palakin na pa sila kan testimony lara pa si Kyang Sil David kadin na kadin pala experience ke ana pa taste something kadin etay man yan otherwise nakabin fashion na church aluwa kat one an experience slash one personal relationship slash hearing God na empty worship pangan para limsili panel takang Paul in fact mo kirom singa luo fosin nagatoluan la nga kung si fena taka as a living sacrifice only kan me katana may kisya matal siya mol
na yurin kat pangay alupay na panangara taka na siya kadin long nagimasi David Vak nge. If you desire life and want to enjoy what is good, taste the Lord. Pafas singa lusingan. Yagos lang siya ngan kin molelosla. Yagos lang siya modpat. Ngan. Naldagagis kalit ko san Vak mo. If you want to have the listening ear of the Lord, taste of the Lord. Kasaran Vak mo. Kimat suwoswos elos pang na LEUM GOD. Elos porongalos. El molelosla Liki Ongaiya lalos nukewa. Masigaliat ka Vak mo. If you want to know the saving of the Lord, taste Him. Siyak na imasya pangan. Masigaliat Vak kikastaran mo. Mwet elos kayo kimo Ongaiya pas. Tasak the LEUM GOD el molelosla Liki ma ingin nukewa. So if you want to have a refuge in times of trouble, kasi David yun taste of the Lord. Leme lefa molelosla metlal. Elos siya fast na yurol in syuk mol fakarangan niya. Narata ka na si Kom kimama ka trip silam siya ngayta. There is endless amount of blessings reserved yaki na silos malang siya ma elie katapalin fadi ko. Anak ite David aklenak ni. Narang alina siya uwengan kininta kaulal lemnistel liban kil melutu siya ngayon. Pangay ma may take away laki lutina usilala interka ikashiya. Ngasivena I taste that. Ngay madari. Ilyali ki Starbucks coffee ni. Lemnistel liban belang flag nurung lamalap. Halle kulon malap ke akate ye akyokin na wushi matagal tigin tres kalingan emma moulkun agadet lagat pa tigin kat pa messaging kulo malap ke akte ya na wubo na pelchinga tigin katasum na ke kaliye evin baye Kailan matlas ngek Ongaiya aw na ushe ka din taga nakilen na proile tukun na proy singan on suko tigin na ushe sang kaliye ngane pelchin na tu na ka eni kafka kala mo masya. kaltigin namnas kan tagal neshinga Basta met? from bangan nelusian and may men ke fakan kulo malap ke singan pe lo koren it korsingal na ke singal siye kulo malap alla yokin directional ne lusian na ako mom Papa David pangan Mali mo, Dambal Rose. long lost penangan kulo malap pet oshi tamchin Thailand ke aslo saraslan met nagay wange tamtail pangan kulo malap ne marshila Thailand ke aslo man ne marshila long lost na siyum Nesue pale kulo malap kulo open ne marshila kulo malap well ne marshlam tagal likia posem alap yok olu tu singa Thailand ke managay wa 2 o'clock aksing gat ke shilin sa kulo malap papena lakalam nga na she klein kulo na singat Procula Nathaniel tuwo pankos pe kulo kaksing gat kulo malap tamtail tamae Thailand ke artlomin panagaywa tamtail Kenya Columbus Georgia Thailand Neymel da babayu kulo malap tamtail Sulerin Thailand tamtail Froline kulo malap ke kasin kaso si benapit Tamsin Thailand na tigin wiyoma, tigin wiyasnge, tigin polin. Tigin na siya kun kali kaya proyete sang panahon nin aksafila finko. Lumalap. Managifak luman ako sa nilwali kikisya at fast na met. Lumalap nga mo lang mistili pa din ka na kadin ko na kewa.
Madaga wigat yang Rosmida etman glaben tüm ke aşlaman. Aklen kompeke wimet wias malim stilipan tamla lakalimenge. Kaksagen God evina lang silang God. Mange oya simada askia ta kapeke ausing tu kan metigi pe. Tasakta fashion na geshen ria kade matawak alanay kesta panangat pangon pe simut wias nge manel pa Senior School Santex sa din mo aski shopuk si fun na malangat nge let there be one interpreter in mo one fosyak ke. Naura kat lang si Pwede tong nagsiwiyas nga. Akilin pe. Oy ka en ko bang Apa de, uam. afata tamanuaw. Gulo malap tingin. Gulo tama akilin. Ay, kampare tune, long last na siyo, may siya uluman. Nasin matlas kuam pe. Tayo lang na. Len mo na suwoswos. Ang gas na la esta kupa. Leva si flok de du glamalap. Kaksagen God. Nakade we penay ngan kita kalosan. Ate kali ke proy. Nasul pe na fak kulo malap jin tamle juwias nge. Tamli panel. Somlutut somwi sol jenet. Somwilutut payola. So maxafela master's degree lala. Lutut siya Finan Texas. Tamasing I'm impressed na ba kaya ba. Yung mga internship la, like try. Si stepel na lalos. Kaya somne Israela. Yung dahil we pangon niya. Matasama na niya somna we. Kasi mamasikyak na siya. Nga rangaling ngankin. Namda kasi siyak silke. Napana nga ngalak kulon sinkat ke. Nga fact na sila nga proin sinkat na ikekla. Ikekla la. Eldal landa komen digin mekil dape me shamshamen jik digin mekil goje dape lata kata masina ka tamul lipane shumang election ta yelikina manil pain kes kanin mangen naro tamul lipan lutut pesel at giselen bigat ki akata yaki settel vindigan wala ke frate ya ta aun tu deng la sha pagat ta ta ki mangen on kos ka ta kamta do ka katle na masima yoko ba behind the scene kat mataproy mga masima yoko samram na scene kat koswindi na kel if even vale the wet suko mal samram na sil kat flok dero letam seletam daga samram sil wet suko ngal mutawak na samram na sil kadila card ourselves every time belsi Talik mo tayo si pangyak na ruk, mangal di kasan kat misingi ngange pangol tignistan ya, pangen me calling lala. Katang la mau pen na kewan mo la katanglo la kasya kum. Ngatikan da council mo tayo si. Na council ini siya flata finbusel patati finbusyak. Mangan ka din na kadin luang kaya kuya, kumay siya tala lipan, naginakalim yun assume. Gulo. Mun pang normal chita na de. Exactly. Narapin mo si bangon niya nga. Pinma tingdan siya kamtayan siya nga. Bangon tignistan niya. Pangan calling lala. Elte luti. Mafang na siya met luti. Luti luman kum nawi ya nawa talik natas nga. Pangan makamera. Nga aswin siya usi. Finash makum kan luti. Luti ya may ngan kan li. La online gigaslan kan. Ilo ti. Elas ke calling singa we talik nadas nge kat men tolu sin talik nadas nge oswayak lagi dal masak tanim nume namli pa dil tam ko na forla sige moljilak nge Ay samal Michelle ke kat. samal Michelle we pa nam ta siya. Steve Cavell samal be me Michelle vividly men me pati siya klulala mga pesimit ma katsak na ilil tepi ka rek pakutang mo Nara social all ko financier and belsi dum ko nara Steve Cavell ko ndik ko nara nga mo Steve nga hindi kong one katamit hindi kaya in party nga ara memories nga kang alang si wikom ko lang sa Mr. Lipan kishipin kumita supoklo diyan mo la kamit you know hints and out nga tafot no fun na nga okayot kanon mo la kamit na kumli na ke pakotin lan kat na sika. Pakotin. Kulang malapang. Alang pakotin lala.
Satan elkiang mani si kum tapselan singe matayin kum kia pala kosro na si kan mange Pangan. ang masatan el whisper na instreko at Jesus Christ ilange wangen si mga tikan na nakmalas ki magulit kumrela siyan kasko kingan madal mekal men kasko nga kum rejecti rejecti la Jesus Christ il misevin saksinge molyak apal som ekaya ne kia peace and lolse menen siya tartar mesia Tartarus. tartarus so minakalimila nga ma kum del bangon mamisevin sakinga nga ba molyak ni Jesus Christ il kamisia molyak menga ko metufeo melalal poilang fokakelal fungilak kumukade Ulo malap. dahil this life is resurrection Mga bui ko malle kaksikin kat ke pa ko tin lal na sikum. Asin matlas na kayo wa. Kumni alle yok na ba. De kamen si tam na lil si belkiangan kumni en ku me le an na inchi na nito kumen pa nge. Afat na puela. Ano si pula wal tam tail siya Rosemary Castro apata. Usi tata mas de ikilya na ngamtanet. Ne mushenge ke kes ben back in yokman God. Someone need to preach the gospel. Na ba bange. Na kulo manlap tamle tune. Kulo mangwas na kuam to. Kung ngatian malkan nama ngap en kuam pa back in lan God tune yang antaka mtake masing mushenge. Na ako men nagalin tetuin proy ke met flash masak tanamta na keskosok she. Wana makalamingan. We need to get on our knees, pray. Ako lang, mat nagawa nag-floxing. Masing ba yok siya meeting in na. Even kung ako lang, kung taga nag-akok man ka. Isus na kaya man ka. Ako na makalam yun. Tama lang siya, where's nga nito, we catch Sunday school siya, my upcoming Kellen Chuan, but na tama pagin treat, Maggie. I'm looking forward lang to the weekend. Kasi na, mat na kayo, in fact, siya, college fund na nag-cleanse up siya. It magad kasi kata now. Ang niya tamlay si Wers kan taga ispel la Liki taga comment ko am ngani ngala kulo man lap compare tamlay Roy Larson we ko ma siya man ang mat pat nga wafinen ko am adigin si Jacques Luc wala like from nomin kaliate ikas tabe tamlay si Wers kan taga wala bunje nga siya from Roy kalia we onan kulo man lap masin tike kaskas barang nga ono atari ki masin nga suang nagi court wala kat okay ni proy mabang singe naklas wi ka ni proy itlo malap no sim kat papa ke kom sivil pe shukke molas ka du chef nagi silin sasya time zone slash afine tiana si da ushka klom gengene klomo akalemina sishla paila ashkat munsi fanna wangen siwan panagi fashili klasha katlang si metti gat fashili ko kuminnak mas losien vulwaskin nutugin mayunlom kadin gan katangla mana si mashraf madagana sish man katlalal fungi na paye wen kulo si fanandum el patkia magudu clash fit tarifin saksin egi katakan lalal fungi kom siliangan si longwe kat kanurek magun ingkasha kadin mollas kainem kat papa kat lalal fungi kom lela ta kalang pakuten lom asisin silan ngan dalomin wikat ifashali klasha amen malap masih untuk ngomongin sang siapa yang tegani lasha matlas nge matwias finanya na sila la kadin lip sila ke usi wias madutwa nge ke untuk lalos nge